Tidak lama lagi kapal Dosmond Boys pelabuhan Sadar akan berlayar menuju lautan masa lalu. Diinformasikan untuk awak kapal dan juga penumpang untuk segera bersiap mengarungi lautan. Wey wey rasa go suwe, worke rame-rame, dioper kita mulai, diupeng kene-kene, kopi kapal sapi, jodone karo Mercy, mumet pikir keri ayo peo lagi. Wisata masa lalu nostalgia zaman biyen, sabun malam minggu kumpul mendem geden. Orang arani merek botol plastik pirang persen, gelas diupeng ke ojo bali nerong peken. Rasane wes ra kalah ngangkat gelas wes ra kuat. Coba do sambat nek kurang ayo do markipat. Pria tidak bercerita tapi ambil resep lama, datang ke dokter pilih kamlet pori kelona. Wey rasa go suwe, worke rame-rame, dioper kita mulai, diupeng kene-kene, kopi kapal sapi, jodone karo Mercy, mumet pikir keri ayo peo lagi. Barang wis penam laku doyong-doyong, ala piye ndasku rasane kopong. Kapale berlayar nakodane galugalan, navigator bedanya telaku iboban. Dua dekor tersesat di lautan, dia sebang telan peo tak tertangkan. Roson boy 1000 atau kurang-kurang ini traceng liposan diwai kabeh aman. Rasa go suwe, worke rame-rame, dioper kita mulai, diupeng kene-kene, kopi kapal sapi, jodone karo Mercy, mumet pikir keri ayo peo lagi. Rasa mandek seko sore tekan esuk, wis ra gagas rajan awak rasa remo. Sebang sulam diuntar anjing golek kapuran, rutinitas zaman kapan gas langsung ke selatan. Lepas luput bawa tawane mau tan soyo sembrau, wes kadung ngumpul ngancinge ora liyo mung golek mergo. Akeh kolu kabeh mlaku Dosmond Boys Omnivora 420 BS dilinting asap-asap gila. Wey rasa go